Hello gagayam, naimbag nga orasyon. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagon daw ay may sagot kada kayo ti Part 24 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Manipod kinikabsat bagbag san na pudno nagan tintay drama ita. Kastoy manti ko na ni kabsat bagbag. Dear Manang Biyanang, adaman mo't kapadasa ka kayat ko pa'y drama kan ka. Kapadasan namang tadlinglingay, kan mang tadadal kadagiti padak ngagdengdengag. Gaputan na bannog kan naumak ngagtrab-trabaho iti daga. Nagsapulak iti sabalya pamataudak iti kwarta, ket iso ti panag-ahentek itagduduma. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Bagbaglakay, nakitam tayo kabarbaro ang motorsiklo ni Uncle Danilo. Ne, adaya. Kaano ang gimata? Di kalman. Impartyan na kanong rod iti babaw Anya? Ne, imbag man ta nakagatang iti motorsiklo na. Buen. Tayo na ganan siya na kanaw, iti naglakwan na iti lugan day chay. Ay, di ginatang na alugan. Sana inlako iti nangingina. Wen. Mayat gayam ti agbay ensel iti lugan, lakay. Wala. Sayang. Namuk kumamot agmaneho, kanan agmekaniko. Mayat kumatikas dya ang negosyo. Jak to maam mo. Ultimo agmotor, jak am mo. Mas dawa mo nga mingking ka Pati agbisikleta di mo payam mo. At iwan ka pa'y mo kababae Kit ka sa naman makasuro Gawa mo motor wano bisikleta la ko ma. Wano agiskwila ak sa iti driving bagay. Anya? Ay na, tumaktak day talakay. Nagadua trabaho iti talon. Ay, agmula ka kidi. Awa mo lalugan mo. Katuladik nga rudmot ni Uncle Danilo nga ag-ahinti ti lugan. Ay na, baybay amon ni Uncle Danilo. Taparakan ko na day ta trabaho. Taalin niya na ti kakasta. Nalaing nga agmaneho ken nalaing gutlaeng ang mekaniko. Iso kasta ti bagay na ang negosyo. Nakapapal ka mo't Uncle Danilo. Mayat gayam tagbaling ahinti ti lugan na niya. Dakkel mo gayam ti matubod ita. Ay wana abagbag. Ngam depende iti mailako malugan. Tsamba-tsamba lang. Sayang. Namuk kumamot tagkilatis iti lugan. Kaya't kumati ag-ahintay. Jak tumamot ag-repair kan agmanihula kumangkal. Kat saan matla alugan ti mabalin apag ahintian kanakan. Ado, kas kumay ti balay. Dingwan, kan dumabay. Ha? Ayuna na. Padasag samot ti ag-ahinti iti balay May mayat manan akanakan. Dakdakal ti mapursintom dita. Aya. Alaman, padasag man anggal. Wan, padasam kitay. Mala, intay manganan bagbag. Nakadasaran ti taraon. Bagay, ilakok sang tainwang ko. Anya, apay nga ilakom ngay. Anya to saram nga agaradon ngay no ilakom. Manyakon, nauma akong nagtalon. Anya? Aggraduar akong nagtalon. Paggraduar akong tibagik, bakit? Anya? Ay, apay ngay. Anya taramidom nga rudan, no di ka nagtalon. Ag-ahinti akmatun Tuladak na uncle ko. Kaya sano nga agahente ka? Kaya di mo maamutag maniho. Abay, lugan ayalang ti mabalin agatangan ganila ko. Mabalin mo ti ag-ahinti ti animal. Anya? Iso nga ila ako kung tinuwang ko bakit. Tapagpuo na kidding ag-ahinte. Lalako kung tinuwang ko bakit. Iso nga inakitaan tay laklako da akalding kanya. 5 akalding na gijay. Masikog da kano amin. Iso asurtek no matawarak da ijay. Igatang ko tay naglakwak itinwang. Ay ala. Lalaing nga ruti agahinti tanay. Binaybay amon jay talon mo. May matikas sa trabaho bakit? Nalaglagan na trabaho. Instant money pa Alang nga rod.
Ingkan, tapno makaawid kamot laeng nga dagos. Gumatang kay ti Kaldeng, Uncle Danilo. Nay, adaya tarakan mo Kaldeng, bagbag. Adanggal, kan anak. Sagtudwa ti anak da. Inla ko kung tinuang ko. Padasik man mo ti agahinte, iti animal. Kaldeng ti ila ko kita. Ay ka, wala. Mayat ti agahinte. Nulakit di talisto kang agsapol iti ilakom. Gatang maruden ti lako akalding ang gala. Diyak pa'y magkasapulan ti Kaldeng. Ibirok mo pala iti sa balay, kanakan. Kumusta ngay lakay? Naikontak mo, dagitay lakong. Awan magumatang bakit? Matanagan ako. Awan pagpasturak. Kumutong adagi dya Kaldeng. Ay kat ano sampay nga isa katyan Anya ngay, talaga akasta Ano, sti aglako. Noong pala gumatang bakit? Parchik amin ang lagi dyan. Anya? Kahit si daan amin, kasta? Saan Ilakok ti per kilo Isurusuro ko. Ay na, ano sampay laeng ayuray no at gumatang. Ta mga no utaangan da. Awanan ti pagpuunam. Ay wala niya. Mala, ikontak ko nga ron. I-post ko iti social media. Bakit? Ay na, nalako kong dagiti Kaldeng ko. Ha? Ay, nasayaat Inkas da amin. Wain, may sa tao tinanggatang. Adda natubo akin si Mel, bakit? Ay kat nasayaat unay alakay. Kahit anya sumaruno agatangam ngay. Kumpurme, agbiro kak bakit? Apay nga agberberok kay tibaka, bagbag, barok. Pagberdyam. Sana na, tarak na. Adda mo yung alakaw? Mawamutyam mo. Padasim man timapan ija bagatan. Taamangan no adala ko da ijay. Sapay na panuga ko na magmag na. Una ko na dapay latay bakayo, nana. Talon sa dagitay bakayo itay. Wan, talo, nga mawanan, Pinartik ti may sa di birthday. Hagasim man, birthday lang, ng baka ti pinartiyaw. Ay, wan tapno maramanak pa'y mati karne na. Kitay duangay, inla ko yaw. Ay saan? Pinartik idi kararwa. Kantay may sa. Pinarti may idi anniversary may tiday di asawak. Anyan, nagsosyal mo tag. Talaga kasta. Isungaron ngagtarakan katap na dapartam. Sana ya. Sayang ginatang ko man. Nao di ka mangamin. Agbirbiro kak idi iti gumatang nga mawamot. Iso pinartik idan na. At datay may sa atarakan ko dita nakapagaw no kaya mo agatangan. Anya atarakan niyo? Baka ununwang. Saan? Nangisit na baboy. Umay katanta kitaan. Ay, alaman nga ron, nana. O anya, kursunadam ti tarakan ka. Organic day tajak pakpakanan iti page. Galyang kan sabati pakpakang kaw. Mala, gatangit nga ron iti 2,000, nana. Ay grabe mo day ta kinabarat mo bagbag. Kanagbalor iti 8,000 day ta. Nangihinaunay, nana. Nagkutong. Takong sapay daytan. Panagkitam lang day ta. Ngamuray na kutong day ta saan atakong. Balasang pa'y ababoy day ta. Nasinaw pa'y lang day ta. Fresh. Sa nagkutong? Kuwan atan ako, Sem. Agday diet siguro, Ala, gata nga mo ni Teot Somel. Awan, nangina, nana. Sige, agsinabat na iti 2,500. Ay, grabe ka ba ngagtawar. Nagbarat ka magayam. Sige, uray 5 milat na nga rudan. Awan, saan akaya, nana? Nakutong na ita. Kan basay. Sige, uray 3,000. Last price. Mala. Sige man langan. Alamaw. Basta cash mo
Jak kaya't ti utang. Nay, lakay. Medyo dakkel mo day ta nagatang mo ababoy. Wan bagay. Naghatang ko iti nalaka dayta. Naalak la iti 3 mile. Mabalin ko nga ila ko iti 7 mil dayta. Di ure 8 mil. Mabalin. Ay, apagiso. Agpakasar di kumpare minton umay alawas. Inkadamagay. Ang mga no awan pa'y naghatang da partsinda. Ay, una niya. Sige man. Inak ikontak tay nagatang ko bakit? O niya. Magastamot lang to'y ginatang ko awasing masinta bakit? Oy na, nagpintas lakay. Anya nga day to'y? Automatic. Wayne, tapnusan ka na mabanog nga gaw-gaw-gaw. Isa ang mula ang timalabaan, agbilag kantulangan numalpas. Sana balay, ta bastante mo, tidanong tayo. Oy na, nagmayaton ngay. Hinaimbag man, tagimatang ka itikas to'y lakay. Anyat sirbiti magangganan siya kiti panag-ahintik ngay, nujak igatang. Ay, no kasta. Naganan siyam, ting gatang mo dito'y. Wan bakit? Anda man ang gatangag anwang, 2 anwang. Ilakok tumanan itinangin ngina. At danto man maganan siya kaun. Anya ti kahit mo gatangin tanong sumaruno. Ay nalakay, uray di ka pa'y lagumat gatang. Urnungan takit di ti kwartata. Ta pagpatarimaan ta dito'y balay. Malang araw. Sikat ti makam mo, bakit? Oh, ikan kayo ti pagmirindayaw nanang. 2 agasot day ta. Ay, may taman pa'y ngay kan nagiti kwarta ka na ko. Wen, taramanan nyo mo ti ganansya ka. Kas ahintay. Ay, mayat sagi ititikita mi ti dayta, anak ko. Medyo, nanang. At dama ta. May mayat ti kas trabaho, ta nanamnam ay. Nag-graduate ako nagtalong. Ay, anya? Ay, kasanaon dagiti mulam. Awalin na. Nataydan. Nagpudo mga amin tagtrabaho dya talon. Makaumakan, makabanog. Anya? Kahit mayat nga raw, tikitam di taa pagsapulam, nagkaw. Mayat ananang. Instant akwarta ko naman. Lakay, adamanan baro alugan ni Uncle mo Danilo. Aya, kano aging matang? Iti na minsan sa akalman. Inla ko na di sigod alugan na. Gimatang iti na pimpintas. Aya, ay boy, manutay urnong tan. Umdas nga tan nga igatang tayo ti tricycle. Ne, kunak man no urnongan ta pagpatarimaan ta iti balay day jay. Agurnong tan to iti sabali bakal. Gumatang takid din iti tricycle ta. Tapno adamo serbistan Anya? Nakagatang ka magagaya man iti serbisyo kini baka mau karaan. Wana hanggal. Abay, sigala kabailan nati gumatang iti service. Kabailak matanggal. Ure ahinti akla itinuang kas kada bakbaka. Kawan mo na. Awan mo mangibagpaka adi mo kabailan ti gumatang iti service mo kanakan. Mayak hindi tadan service yaw. Apay. Amom ayat agmotor pagbag. Agpraktisa ka hanggal. Agsuro ak. Nalakan sa laang mit amasuro. Awan! Nalaka. Basta lagi di interesado ka. Nalaka laang. Kanakan. Bakit ilakok ti tricycle ta? Tagumatangak iti 4 wheels. Anya? Aday gatang mo aya? Nangina mo ti 4 wheels. Magurnungak Mabitak lang makaurnong. Basta gagitak ngagbirok iti ilakok anwang. Nga payaya, kas laganat ka amaadaan iti lugan. Umapal ka kina uncle mo anya. No kabailan na, di kabailan tamay. Makitam. Talaga di mo kaya ti agpaatiw kini ulitug mo. Apayaya kas ta ka. Napipiya ka ni uncle mo tasigudon nga adu ti kwartana. Ta nabayagan nga ahente ti lugan day jay. Inut tulad ta makaurnong ta Di ka ganat nga agpaado iti kwarta.
Kaanon to pa bumaknang tangay nung kasta bakit? Masapol nga agdubli kayo dak. Tapno umado adagos ti kwartata. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Maturog kan bakit? Dadaman pa panakbet. Agay-ayab diya kumpare ki balay da. Madama ti shot da. Rabiin, lakay. Di kan mapan. Arak tumula ti gagaraom ijay. Italaeng. Kan adda mapanggo kita na lako anwang. Sige mapana ko. Uray di mo ilaktiri daw. Tapno di ka malisturbo no sumangpeta. Da ka mo gaya man, lakay. Kasangsangpet ko bakit? Agpulisak pa'y. Anya day, jay? Kalding mait kan nuwang jay agun unay. Wen, ginatang ko. Ilakok no bigat. Addan na kontak ko apang ilakwak. Akin kukwa ka dagiti ginatang mo ngay. Tay kumpare ni kumpare. Duaan wang kintalo kalding. Nangalaam nga iting gatang mo. Inkas mo. Wala. Tinawarak itinalaka. Iso binayadak. Nangalaam iting bayad mo ngay. Kaada mo kanyak ti kwartata. Ha? Ay, kukwa. Ay na, di mo na awatan di imbagak aya. Kunak, inutang ko. Ta, bayadak to nubigat. Iso nga itid mo kanyak ti kwarta. Ta pagbayad ko nubigat. Ha? Napintas mato'y nagatang yu alugan yu Rona. Kaano ang ginatang yu daytoy? Idi kalman, uncle. Ilako ka din ni bagbag daytoy. Ala, saan, uncle? Lugan na ka, no? Aya. Pagsuswertin sa tikan na kakiti panag-ahinti na. Ayan na ngay. Kanayon mga wan dito'y balayaw. Diyan madandanon dito. Rimwar manen uncle. Nagbirok iti ilako na. Talaga nakasuraw nga ahinte di asawang balasang ko. Maya magindi unaan nyo kumaapatarimahan ti balayaw. Tanay, narukupsan ti bubong na. Isungarod mo ti ibagbagak kan ni bagbag, uncle. Ngam di namot kayat. Maudin to ka, no? Itulin mo dito, kwarta bakit? Naglakwak na ita. Ala, nagadon? Wen, naglakwak itilugan da ita. Nangalaam nga itilugan ngayon lakom, lakay. Lugan ko Asino pa'y kumangay? Ginatang ko nga raw. Sa ako mo ilain lako. Anya? Mabila nga. Hello, Buseng. Uwan, boss. Itama lang. Bye. Lakay. Asino day di abuseng? Jay, buso ko itibayin sa ilbakal. Anya? Ay, di ka maaw-awatan. Apay, adan aya boss mo? Kunak man no boss mo, ti bagbagay. Ket boss mi ti bagbagimi Sige tarumarak. Inkam agsapul iti maila ko alugan. Anya, napnag kay tintag ko bingay mo akwarta pare. Wan pare, napnag ka kitos to. Nambibit gayam abumak nang nukarnap ti ila ko. Wala, tasaan na masapol ti poonan. Agsaga na ka. Tadamanan operasyon tayo, no rabi. Wan busing. Saus. Ada ka no mapukpukaw anuang kan kaldeng iji amyanan. Malasang ka. Dalawa kaldeng kan dua anuang. Ha? Ala, kano pa'y nanang? Hindi pa'y lakano na panalawas. Anya? Sapay naglako nila ka iti dua anuang kan taloa kaldeng iti last week. Anya? Nangalaan na ngay. Mabitlang na nga. Hello, lakay. Rona, adang di si presento. Natiliw kami. Anya? Abay! Nagkarnap kami tilugan. Anya! Bakit? Jacket ni mabalod. Tulungan na ka magaruar dito. Gunggo na ma!
ko na namin na makikapangka iti dayjay ang grupo. Ahente kung kunam. Ngam karna parmat gayaman. Ngaron ba kayo nailaw anak? Ay, nagmayatan di pa nagahentem itinwang kas kada baka ken kalding. Ngam binaybay amat. Sa bali ti sinarek mo. Dakdakkel mo nga minti kita tilugan. Sika pa'y gayam kanutin ang takaw iti mapukpukaw akalding kenwang ijay lugar tayo. Lamon dasak bakit? Katuan, iso nga agrurutap ti kasom ita. Makamuka. Anusak ati mang balon ken ka, ngamne. Jak maikari nga on time ti panagbisitak dito itani. Masapol nga agtrabaho akon. Iso busy akton. Runa bakit? Pangasim ka tiya. Di nakisuksukat kabayatan ti kada dito'y pagbalutan. Pangasim bakit? Sa kumalaang ti lalaki ti biyag mo Ay, nagita ka ti pampanunutomon? Ti panunutam? No kasano ang makarwar ka? Ingkarok nga rod ti basol ko iti pagbaludan, kat idi nakarwarak, nagbalbaliwakon. Pagbababawyak di jay ngay naramid ko. Iso adjakon inulit apulos. Alakastan, tuy kabsat wanugayem mo, bagbag. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni kabsat bagbag. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, pare ti script kan pare ti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada tayo amin. Manang Biyanang! Hello gagayam, naimbag nga oras yumanan. Kumusta kayo? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Josepa sa naapod no anagan, tintay idrama. Kastoy manti ko na ni Kabsat Josepa. Dear Manang Biyanang, aminak ngay ti kalabas, nauyawak. Kat gapoy ti dayta nga ugalik, adu ti mang babalaw kanyak. Pulimi nga min ti gwapo ken napintas. Iso ano adalabasit makitak, uyawak adagos. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Nanang, rumuarak mampay, adda papanak. Papanap, malumbay. Adda nga min agaw awis iti dinner. Pagustuak man, taapag isaw. May naman mabisinak. Anya? Nay, Junior, asino ngay dayta? Tay may nga crush kanyak iti pagadalan nanang. Anya? Ay, kita ata ang mga nupikutin da ka. Uray ka sa nuti pa ng pikot da kanyak. Di dagbaligi. Nang runa no saan anapintas. Kahit kasta mo na rumwar, saan ka nga agsukat? Saanin Uray tagwapo aklat ta. Sa bagay mo kay anak ko. Oray saan ka ngagdiram aus. Gwapo kalata. Puli tayo nga may napipintas kan natataar. Takasanaw, napintasan. Kan nataar mait ni tatangyaw. Ay, sino pa'y kumanga iti immalaan yaw. No saan ada kami iti amayaw. Dadayaw ti katairan ken kapintasan a pamilya dito'y lugar tayaw, anak ko. Nanang, umadanin ti panagdebok. Kasanungay, aghanda tayo. Ay ko siyempre, anak ko, mabali na yamot asaan. Awan kwarta tayo, mga nanang. Ay, urayawan kwarta. Basta adabagas ken maparte. Partin tayon to tay baka ni tatangyaw. Ha? Baka na ayaday jay. Kat impatarakan dan salakan kwa na. Baka nanday jay. Tanabayag mutin at tartarak dun na. Naimbag no kaya na? Di uray man di na kayat. Awan maaramidan na. Di tayo bagbaka apartin tayo. Uray tawan dito ni tatangyaw. Napan nagkarpintero iti lugar na kasinsin na. Kat, alangan asaan na dumaray ni tatang iti dibok, nanang? Ay, kontrabidan to mula ang day jay.
Iso bay amon. Di tayon awisan jay amayaw. Hello, Usipa. Apay nga imbawag ka? Lakay, nagswildukan. Saan pa ya? Ito na sa badumanin Agbali ka man pa'y kung niinsan mo. Ta ipawit mo itamot laang. Kasapulan nga mindagiti anak mo ti kwarta. Pangusarandaya. Kababain. Bali ak abalay. Ada importante agatangan da iti pagadalan da. Agpawit ka, tanay. Awan pakutangak dito ilakay. Ay, Sige, agbalikan akta ipawit mo. Tanay, maibusan tilud ka. Malaalalabay. Mari Ariang, umay kanto inton bigat ije balay Taagdibo je buridak nga anak ko. Lay, nagbiit ti panawan anya maray. Kaano la di ubing ni Diana. Itabalasangan na talaga. Wen, maray. Agparti kami iti baka. Isu nga umay kantawan. Ay, kuwan maray. Umay kaminto kadalakay. Kanda kita po kume. Ay, adadag iti babasit nga apo ko, maray. Anya babasit. Dagiti ka di ubing nga apo ka. Ti kayat mo asawan, maray. Nay, daya mo dakil nga apo ko, Mari Ariang. Kat nagpapandig na mo amay. Ay, saan lang nga din na di makil dya inauna nga anak yaw. Saan nakiasawa pa ila itipada na mo abasait ayawanon Talaga ababasit amin nun dagiti anak da. Ay, sige. Mapanak pa'y Mari Wine. Di ka kuma mo-off-offen itimbagak Mari. Saan ko nga uyawan dagiti apukom. Wine, ibagbagak laang Maray. Kat, mapan kayo dita balay da nana Usepa inton bigat nanang? Saanan? Excited akpay kumamapan mangbuya iti panagdibo di anak na. Gamkas jay mga mintimbaga na dismayaak. Ay, nakauyaw nga ruday jay nana Usepa. Kaputan na pintas ken guwapo nila kay na. Paglastugnan. Ay, awan nga rod Ayos laang kuma or agpalpalastog basta saan kumamit nga aguy-uyaw. Tama ka pasakit mo titirik na tikas jay nga aramidan na. Uwan nga rod nanang. Ay na, iso ano da duman, no adda okasyon dita balay da. Jak mapmapan, tanagalas mo ti ugali na. Agin sa sayaat no iti sangwanam. Ngam iti ununag na, aguy-uyaw mo't gaya man. Nala, si kalatan ti mapan iti balayda no kaya mau. Tapnawan maibagbagada anak ko. Masadutak nanang. Nakalaslas tugtumot la jagpas ken. Awan ganas no kasyay. Nanang, apay nga pinartiyo jay baka atarakan ni tatang? Awan nga rod maparte iti panagdibaw ti kabsat mau. Isu aday jayan ti pinaparte. Unay kay mutay. Imbis pagkasarak to day jay. Ay na, guwapo ka, anak ko. Daw ti agusto ken ka babae. Pilyem to tay baknang babae. Ta isunto ti mangikasar ken ka. Iso ti aggastaos para iti kasaryaw. Maminsan lang agdibo ti babae, anak ko. Ken tapno mapadasan mo jay adem ti bongga adibo. Siyempre kita nakapimpintas jay adim anak kagaon. Kasla artista. Nay, agpagatang kay man nga rod iti arak. Rugyan min ti agsyat. Di pala nang rugrugi iti programa. Agbarbartek kayaon. Lipasin nyo pa imot ati programa. Ke, basi-basitin mo ti agtagay Saan mi agulpian, nanang? Anya mo ti kastang aramid mo, Usipa. Ay, apay ngay pinapartim jay baka. Wan, tapi nagdibok jay anak mo. Baka mayaday jay. Amom pinatarakin talakanyak. Kahit imposible nga iti kabayag mo na mga aywan iti dajay awan bingay mo. Agudwa kayo mo iti akin kukwa Ay, kasano nga gudwa kami ngay. Kaya tang-tangdanan na nga raw na mga paspastor iti dajay. Nay, tang-tangdanan na kagayam. Ngumapay ngay,
Di mo mo't irimit kanyak titangdan mo. Ah, naglaing kan ngay no alam amin na pagbanugak usipa. Ha? Gastador ka nga ben. Ay, hapaw ka sa nuday tuyin ngay. Anyat pagbayad mo iti dayjay ngay. Hey, hulugam Sa nabalay ta para mo iti anak mo dayjay. Nagpasken kayo ajak amaw. Di mo man lang pakaamukan niya may. Kasla sa anak akamang ti pamilya tayo iti kastangar aramidam. Ala, di kan agungay tlakay. Relax. Madiskitaran ti kwarta. Sigurado nga men adi mo kanunungan ti bongga apasken. Isu nga inlimod me ti amin ken ka. Suray, wine. Ay na, yapaw jak amukan ka. Di kag pampanunot abak-baketan. Wow, apay anak kami suot ka asimang petmilyaw. Papabayadan da, diyan patarakin da baka kanyak. Anya? Ay, kahit, Kahit nga, bayada ma, tas ikatin ang papartay. ya, pangalaak ngay iti pagbayad kaw, awan mo kwartak, awan mo trabaho. Si kamay ti agsuswil daw. Masapul abayadak dayjay tagong ungat yakin kukwa. Isugag sardeng paila dagiti anak ta nga agiskwila. Ala, awan problema iti dayta. Di uray sanda nga agiskwila, mabalin may. Ituloy dan tumil ati agadal, linton makabayadak iti utang ko. Uray sanin nga agadal dagiti anak ta. Tagwapo ken napintas dagiti anak ta. Adunto ti agusto kadakwada abaknang. Dagitin to asawa dati mangbiag kadakwada lakay. Ti lalaw-law at babak-baketan. Ano siya? Okay lang oray siya agiskwila, tatang. Makapasadot mo lang. Uray siyak tatang. Maawatak no pagsardengan dakpay laeng. Sumursuro taklatan na iti pagayatan nyo kaninanang. Ay, sa nabalay tagtuloy kayong tumilaang. Itala asimistre ngagsardeng kayo. Tanay, masapul ang bayadak di baka ngayon patarakan da kanyak. Ay, pasensya kayo na tatang. Naparti jitarakan nyo idi kasangay ko. Di umangamin impakam mo kanyak. Tapno nagdiskitara ko maiti sa bali na partay. Diyak amuwa kaninanang. Isumo ti nagdesisyon iti dayjay tatang. Alas sa napalay, nalpasan. Tinapatag, naragsak ka, anagdibaw, anak kau. Launay tatang. Ngamin, adu ti dimmar ay idi kasangay ko. Idila na pasamak ti kasjay. Nanausipa. Nagpintas diyan na. Iyaw hindi nagdibaw. Kasla mo agkasaran iti kasdiya lang ana. Ay, uray saan nga agpustura ti anak kaw. Talaga pintas, rikaw. Natural ti pintas na. Uray kaririing ng tupay ka napintas. Sana kas iti daduma dita. Nga uray kasanaw ti pa nag-make up da naalas dalata. Kita jay anak ko alalaki. Nakatataar. Nagado ti agusto ken kwa na. Ngam di nalaikan ka no. Ay, no dala ko mapanakaikaray ka. Arma ni Diana. Agraraman ka mo, rikaw. Ha? Apay, ba nang kaaya? Bak nang laan ti maikaray nga agaram ken ni Diana. Ta artistahin ti pintas na. Naawatam. Apay nga ta. Ano adda ak ijay ili? Adda pay tay makitkitak. Nagababalang nga rudan ti agong na timangad paylaang. Ay, anay ikaw. Abay, apinitik mo tingiwat ka. Nakauyuyaw ka bakitan. Da? Nasaya at ayati kastangar aramidam. Bakitan ka, adyag nakam. Kadagpay sumutibag bagak. Mais-stress ak nga raw na makakitkita ak iti kakasjay ak klase ti tataaw na imbaglakit din tanapintasak. Kan, guwapo ka mahit lakay. Isuan na pintas, kan guwapo dagitan nakta. Agyaman ka kiday tanaparaburan ka itinapintas alanga. Saan kat akasta nga aguyaw ka? Ay, maditi kasta nga aramid mo. Diya mo aguyaw. Na? Ibagbagaklaan mo ti agpaisaw makikita.
Kasla ko mada mari ariyang kendagi jay anak na. Ay apaw, agkakaingas da amin. Uray ka sa nupiman ti panagpapintas da hanggang isulat tamo ti rup-rupa da. Di ka man ag-uyaw. Tasaan saya ti kasta. Tano uyawam ti may sa ataaw. Kasla inuyaw mo metin ti Diyos anang parswaken kuana. Na? Saan mo ta? Sana pa naguyaw ti kasta lakay. Prangkaak lang amin ngagsasaw. Makamu ka. Sapay ko ma. Tawan to ti pakakarmam iti kasta nga raramidam. Mari usipa, umay kayon to di tabalay tagluto kami iti pagsasangwan tayaw. Apay, anyat okasyon, Maray. Naggraduar nga minin ni Sally nga anak ko, Maray. Silibraran mi man ti pa nagturpos nan. Ay, nakalpas gaya man jay anak mo. Ay, uwan na. Rumbang laang makaturpos. Tapno, adamot pagkarit nata. Kurang itila nga jay anak mo. Ha? Tano dagitay anak ko ay uray sandan nga giskwila, Maray. Ta sigurado mo laabak nang to ti pakiasawaan da. Ay, no kasta. Nagsardengdan nga agiskwila, Maray. Nuwain, pinagsardeng miidan. Ay, saan na balik? Tagwapo kun nabintas da. Sigurado, bak nang to ti maasawa da. Diana, Junior. Aginroll kayo no umay asimistray. Tagdis kita rakpay laang iti paginroll yaw. Ay, Jack agiskwilan tatang. Ni Diana agtuloy pay. Manjak mo ton? Masaduta ko nga agiskwela. Apay kay. Ay, sayang tinarugyan yaw. Mga sawa akong tatang. Negosyan ti di asawa. Iswa saanin na masapol nga agadalak. Uray siyak tatang. At dabak ng anobyo. Ingkari nang ipaay na amin nakasapulak. Iso nga uray siya ako nag-eskwela. Ay, agadal kayo pay Saka ito mga sawa kan makiasawa. Manja akong tatang. Masaduta nga ron. Agnegosyo kami langan itinubyak. Uray siyak tatang. Masadutak muton. Taga-ano nga itinubyam, Junior? Taga-kabangi-bangaili, nanang. Sika nga Diana. Tagaan daw tinubyam. Taga Isabela, nanang. Naidistino lang ija ili. Iso nga da ditoy. Saan kayo aparitan ang makiayan-ayat? Basta bak ng tipilyin yaw. Tani, awanadal yaw. No siya, 100% abak ng ni girlie. Taado ti negosyo na ijisentro, nanang. Tulungak to amang i-manage kadagajay. Ay kayam amom to nga rod at tinubyam, Junior. Ipasyar munto dito'y balay. Nanang, inton adawayana. Tinubyam ngay mo, Diana. Ba nang mulaan? Nagadulugan na. Aya! Ibagam to mamay amang ibingay itilugan na, anak ko. Ay na, makilugan kayon tulatan itilugan may, nanang. Di yung malamot agmaneho. Unan niya. Ala, makiluglugan kami itong arudan, anak ko. Apay, di kay pay agkasar itinubya, Diana. Saanan day takasar-kasar tatang. Tinapatag, ang gininayat kami itinobyo. Ipasyar mo to dito'y balay tinubya, kayat ko ang makasarita. Dumteng to day taka nito. Saan pa'y lang ay ta? Sika ngay, Junior. Kaano nga yam amom tinubyam? Kaano nga kasar kayaw? Into na dawayana, tatang. Makumikom ngamin na talaga itinegosyo na ita. Sana hindi ta kasar-kasar. Ay na. Nagpintasan da ito'y arilaw, anak ko. Naumaakon day tananang. Iso ako kwayon. Dahiti pa ni shoulder bag kan wallet. Ay na. Kaslabag mo ti yayamanin da ito'y kanto'y wallet, anak ko. Ay, nanginadagita nanang. Ginatang tinubyok. Aya, anyat serbi ng agwalit at no awam mo ikarga ka, anak ko.
Kat ikan kayo Atoy, 2,000. Ikargayo di tawalit yo. Ay na. Nagsaya atin anak ko. Ay talaga abak ng Jainubium Ikan nakagayam iti kwartam. Linawas nga ikan nakitikwartak nanang. Apay ngaya di mo mulay pasyaran dito'y balay anak ko. Ay na, makumikom. Nalala, sana bale. Ay pasyar mo to no, mawayaan iti trabaho na. Anya trabaho na ay anak ko. Inhenyero nanang. Ay na! Nagsaya atin. Adan to inhinyero amanugang kao. Nanang, kadwak tinubyak. Ni Girlie. Girlie, iso ni nanang ko. Hello nanang, kumusta kayo? Padak mo't abakit to'y nobyan ni Junior. Nanang, sumungbat kayo Sige. Sumrek kayo. Apay ngay, bakit mo't jay nobyam anak ko? Bakit sapay ngam iti siya ka? Praktikal tibiyag itan. Uri atabak nang mahit. Iso na lang di mi mabalintag kasar. Tasaan ana-anal ti kasarda iti asawa na. Nabayag ngamin na nagsina da. Anya, kahit kasanaw na agsinublian da. Saan? Tada sa bali pamilya di asawa na. Iso din to mapasamak da itananang. Agpada kami gayam iti sitwasyon kani Manong Junior nanang. Tauray tinubyok, di nakmabalin nga ikasar. Takabit naklaeng. Anya! Kabait! Abay ngay! Ay, madia anak ko! Kababain ti kasta! Anyalat sawan ti taon nga Kadi ibagbaga ngamin nga da asawa tinubyok Ibagayo abaro. Sige tagdigos akon. Agkita kami ti boyfriend ko ita. Ayan dagiti anak ta. Paingay nga italang nga imbagam da ita kanya, usipa. Isumutla di na mabalintag kasara. Tada magayam asawa dagiti ka relasyon da. Relax. Relax ka nila kay. Di ka unay agong ungay. Sa dabalay, tanapintas ti biyag da. Adaw ti kwartada. Mangmang tiddapay, nudaduma. Ay di mo konsensyan ti aramidin dagiti anak mo. Ang mga numay sagmak da. Anya kuma, ti ba kay sagmakan dangay. Awan, lakay. Nanang. Ala. Apay akas tatilang nga masimangbut anak ko. Nagadaw ti kamo ulti rupam. Impabugbog nak ni Girlie. Hapay. Natiliwan na ngamin na nag-checks. Impabugbog nak mo to. Sininaanak pa yun. Anya. Nanang. Ay sos, apay tarupam anak ko. Nagadaw ti karamot na. Linuguban nagtasawa ti nobyok. Anya. Apay, natiliwan na kayaw. Uy, nanang. Nasanputan na kami ti dagos na. Linuguban nakmatan. Nagsakit ti bagbagi. Ay sos. Anya daytan ngay nga itsuraem anak ko. Ay kaasi kamay. Kasano daytoyen lakay. Masikog meten ni Diana. Kat sinaan kanon tinobyo na. Kani Junior, ado kano tinautang na iti ex na. Singsingiran day bakit nga ex na. Ay day tanti bagbagakan ka, usipa. Di kan tumang nga minagpampanunot. Makitam ti bunga ti aramid mo. Imbis nga men nga anawaam dagiti anak mo. Saan? Ta pinanuynuyam ida. Ay, huwin nga raw lakay. Agbabawi ak. Agbabawi ka agam naladawon ti amin. Agam lakay, tulungan ta dagiti anak ta. Kaasi damay lakay. Ay, makamuka mang resort iti dayta parikot. Sulwam asulbaran dayta.
Tabak-bakitan ka ngamin nga wang manaknakem na. Ah, Agtrabaho ka, tapno ada pang suportam ka na iti anak mo. Inanusak ti naglabandera iti karubami tapno at pangalaak iti kwartak. Tadinak meten ikan tasawak iti sweldo na. Masyanak ngamin kadagiti anak ko, iso tultulungak ida. Ngam kaasi na adameten trabaho ti lalaki nga anak ko, kat nakiasawa meten ni Diana. Dakkel meten ti apukok kat naragsakak, ta nakatumpong iti nasing patalalaki ti anak ko. Ala, agpatingga ditan, da ito akapadasak. Tigayem mo, o sepa. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day ta apakasaritaan ti may sagayam dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama, tigayam yo Jenna Almoite. Kat di yo kumalipatan tag-like kan subscribe dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagnina, kada kayo amin. Manang Biyanan! Hello, gagayem, naragsak ngal daw tayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod nga rod, kinikabsat Mario, san napod no anagantin tayo drama ita. Kastoy ti kunana. Dear Manang Biyanang, no dagiti daduma naganak kat adda paborito dang anak sa balimat kanyak. Ta adda paborito amanugang. Adda kay kayat ko, ta naparabur unay kanyak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Tatang, inyagan kayo iti sidanyaw. Nagluto ak ngamin iti bulalo. Ay na, nagimasain. Ay ala, ay sumrek ka pa'y barok. Kapag isaw, awan sidak ita. Ay kahit mayat nga rod ti timing ko tatang. Ewen nga raod, ay na, nakasingsingpot ka talaga amanugang gabay. Sapay kumata, di kan to agbalbalew. Sapay kumata, talinad ti kinaman nagparabor mau. Nakasingsingpot ka. Ay, nagasat dyan ako. Takaskan ka tinagbalin nga asawa na. Kinuray siyak mitin Nagasat at nakamanugang hak itikaskan ka. Ay na, basit labanag na itatang. Alang araw din. Sana kung ngagbayag, tas umuril kak pa iti trabaho na madamdama. Malaga raw, ingat ka itidalan mo nga gawin. tatang, sumurot kayo inton bigatwan. Agawid kami ijay lugar da gabi. In kami agpasyar. Ay, kawin umayak Mabalin aya adyak umay. Si kamay. Anyat usarin nyo alugan ngay. Ajay basbasit. Tada tayo laang mo timapantang. Sana makaumay daman ng Gemma. Isurot nyo pa'y lang amin ida. Sumurot to man dyan sadot nga asawanan. Masursurunak na makitkitak ti panagrup-rupa na ija bayaw mau. Naimbag pa dyan asawam ay na mabangbang aranak sika. Nangrunan no adda ipapet-pet na kanya. Kat nasingpot mo jay asawa ni Manang. Nagagat pa'y ngagtalon. Nagagat nga makukwarta na. Kurang iti diskarte na dyan bayaw mau. Naimbag pa dyan asawam. Tanalaeng nga dumiskarte iti kwarta. Naparabor pa ay. Kaya professional nga main. Iso nga da natalgan at trabaho na. Gamjay may sa manugang kungay. Manalon unlay. Inak pa'y mapaputputan mo't iti kwarta. Ala, baybayan yun. Tani, nagadumot nga rod ti anak da. Ado, ti sopsoportaran da nga agasawa. Hey, dayta pa iti may sa dilawag kadakwada. Nagriga lang rod ti panagbiagdan. Anak da pa'y lang anak. Nakaap-apal da nga rod tang. Taada anak da. Gamda kami kanila kay ko. Awan pa'y uray maysa. Nalalasa na palay. Napintas ti biyag mo iti sidong ti asawa manakaw. Dumteng to dayta Aganak kan tumilaeng. Naladaw la siguro. Tatang, umayak man. Adda kayo. Tang. Nay, apay. Anyat ibagam, Jima.
Maya man dumawat iti bulong ti marunggay yu, tatang. Kan kalamansi. Kan taybunga man gayam ti papaya yu. Tagrag-rag-rag na malangan. Mangibati ka iti alaan mi iji lugar da gabay. Tapno adda isang put mi ijay. Wen, tatang. Basit lang talaag. Ay, mapang kayo iji lugar da bayaw? Wala, tayo na mamailiwan niya balayan ka. Nabayag kay tadi kam nagkikita. Kababain may, nawan may isang put may. Iso adi mo ibusin dagi tinatang di tarubayan, ta pasalubong kaw. Wen, tatang. Basit lang talaag. Ibagang mga miniji asawa matagmula. Uray dagi tala ko man natang tiimula na. Kadamang mula na. Nga madayjay kataltalunan. Adayo mo nga minumapanak pala ijay. Pambar. Awang ka mula na Kung kunamladay ta. Di mo ngamin pinili anaimbag tinakiasawaan. Kita am jakab samaw. Profesional tinakiasawaan na. Ada na pinta sa trabaho na. Iso amayat tibiyag na. Ada pa'y dualugan da. Da kayo ngay. Ultimo bisikleta ka awan. Tatang. Sakit anak kay nga anak. Saan kay maaba nang? Kahit masikog ka manayin. Saanan, tatang? Huston jay 5 apo ko yung. Pagsasaranuan yun to mati anak yo kawang maipakan yaw. Kita nyo ba sita, tanay? Narigat ti panagbiag itan. Nubak nang kayaw. Wine? O reaganak kayaw iti sa nga dusina. Apay nga tatunggal mapanak iji balay da tatang. Kanayon nakasermonan. Awampay na puuta ka dinak sinermonan lakay. Apay, anyaman timbagbaganan ngay. Katay sigod ngay bagbagana Amom daytan bulog. Kasla di ka mo na iro, medya amam. Kas jay na mga talaga no awan maipapapet kang kuwana. No da maitagmaw. Ay, nagsayaat ka kang kuwana. Ngam no awan. Ay saus. Kasla kadaksan kan kang kuwana. Ay, masaksak anak no maminsan lakay. Ipadlaw na launay ngamin nga da paborito na manugang. Sangkay dayaw na ni bayaw gabi. Nagagat ka no. Napintas ka no ti trabaho na. Kan saan ka no naimot. Alaba kay. Tanwag swerte may. Gaburak to man iti kwarta ni tatang. Tilay bagbagamot. Oray ko man no pumudno ng agswerte kalakay. Saman. Agswerte akto ba kay? Promise? Manganan tatang. Nakaluto ni nanang. Ay nay, nagbayat tibiyag ko tunggal umayak dito'y lugar yo baraw. Magan maturog lat kukuag dito'y nagdakil abalayaw. Katwa na. Kababay mo't no pagtrabahon da kayo tatang. Ag-relax kayo kit di. Ay, win nga raud. Agam kababain kada na ng kentatang mau. Ang mga no'y bagada sa dutak. Saan tatang? May kay kit din. Makan tayo. Para bangon mo gaya may. Ay, rumwara kung bakay. Ni, alas 5 pa'y laang. Nasipngat pa'y. Anya taramida mi talon na ya. Ado ti maarami di talon. Malating na kaon. Mangang kapay ang mawampay magayam na luto. Adda pinalong ko tinapay. Iso na ti pamigatak ito madamdam Agawid ak tulatan inton pangal daw. Nanang, saan ka di nga agawid ni tatang ita pangal daw? Kunanamot nga agawid to may mangan. Nga mawampay laang mo't. Tinapay laang mo di binalon na. Inak ka di ayaban, nanang? Alamang nga rod anak ko. Mapan kan iji talon. Pukkawam ni tatang mo. Awan mo't ni tatang iji talon. Anya? Ayan na nga rodin nga Kunana mga iji talon ti papanan na. Rinikos ko pa iji kataltalunan. Kat awan mo't. Anya? Ay, sapay di na itugtugo ti cellphone na. Kasano ang makontakta nga Mapan kami na balayan. Agyaman nakiti pa ng sanga iliyo kanyak Ay, awanan yaman na abalayan. Ay, wine, adagayam intundida kay abadbado ken sapatos ken ka abalayan. Adapay kalkalugong. Ay na, nagsaya atayin. Pag isaw,
Kasapulak ti kalugong ta napudot iti lugar may. Ay, ala, mabit laang tinak alain. Nalipatan nila kay nga intud itay. Nasa pangamin arimwar. Ay, thank you abalayan. Ay, pakibagam to nga ron kani abalayan alalaki ah. Salamat unay. Narabyan ka man na simang putbulog. Nagapwa man na ya. Di talang, Ay, nakaluto kan. Agaw, kanta mabisina ko. Sungbatan pa iti saludsud ko. Nagapwam ko nak. Di tabalay da kumparay. Nag-istorya kami lang. Anya lang unay ti pag-isistoryaan nyo aya. Kanayon lakastan. Marabrabyan ka sumangsangpet. Kan masapsapa ka arumwar. Kunam talon ti papapanam ngam saan samot. Talon mga talaga. Ang kagagaw ta mabibisina ko. Adakwar tayo tatang. Apay manan ti kwarta. Umutang ako ma. Paggatang may iti abono. Abunaw. Basta sa o kayaw, abunaw ti pampambaryaw. Apay, anyat abunwan yaw. Awam makitak amula di asawam. Diyan may lapagay ti imulmula na. Ha? Nalpas matin ti panagtatalon. Apay, nagsikin krapaya di asawam. Saan tatang? May lagayam. Anyang araw ti abunwan yaw. Diyak mo kan ni bulog Basta kung nanamata ka sa pulan na ti abono. Pambarla di asawam da ita. Mga nod na babae na. Isaw ti pangtindan na iti utangan yaw. Ay, sana pud no day tatang. Awan babae di manugang yo. Nagsingput ni bulog. Di mula mo Nalakat yagin si singpait. Ken kuna makanayon na marabyan na sumangsangpait. Kaya masapsapa mo arumrumwar. Papananda. Ijay talon. Talon nga. Anyat kuen na ijay talon. Asasi kasuan na dagi jay mula na anatang tatang. Ay na nakitak jay talon yaw. Basit tinaimula anatang ijay. Jakpat dyan na talon ti papananda. Ha? Ay. Paliwam di asawam ha. Ang mga nagchichiks. Ibagaman tagpaiso kanyak bulog. Talon ka ding agpaiso ti papapanam wanwan niya. Apay niya mo day tadamdamaga mo, Jima? Makikita man narugrog iti banok na sumangsang pita. Jakon pinilit ni tatang agpautang iti kwarta. Tadamot punto na itimbaga na. Anya kumatabunwam kanalpas mo ti panagtatalon. Saan ka man nag-second crop? Ay na, kadagitay mo ulak anatang iji talon Ay, imposible daytan. Nagbasit di mulam ijay. Jakpat dyan day tangay bagbagam. No da babae may bagam madagos kanyak, tay pagat-pagat ko. Nita, di ka man umisam iti kasta bulog. Asino ti babaem? Asino ti pangtadam iti utangan ta kwarta? Ay na, awang babae, bakit? Di ka ngamin basta mamatilatan iti amam. Pamadagas na laday-day kanyak. Papanan nyo gabay. Nakasukat kayo mate. In kami agpaling kita tang. Sumurot kayaw? Ay, unbad tanay. Awan masinsid ay di balayin. Kasto ikaw, dagag sukatan. Una, ijamot la paling kiti papanan tayo. Ay, nagmayat talaga tibiyag yung gagasawa. Mabalin nyo lata ti rumwar iti anyaman nga oras akayat yung erorwar. Tadalugan yaw. Una tatang, kan ag-grocery kaming tupayon. Oray siya, tanay, naibusan ti pangkusinak. Awan amin ayn. Sige, gumatang tayo ton tatang. Da kamin ton timang bayad. Ay na, agyaman nakabaraw. Awanan ti pangisukataken ka manugang kaw. Manmanaw ti kasken ka kasing pait. Mabilbilang lang. Umayak man nagpasyar, balasan ko. Ne, da kayo magayam tatang. Ala, sumrag kayo. Italaang man na nakapasyar kayo dito balay Wanda, kailiw dagiti apukok. Ay, ayan na nga ni Bulog. Ay na, sana matatao dito balay ti anak yo tatang. Adama ni talonan Ay, kastaya. Ay ala, aginanak man nga rod beita, inak man sarungkaran ni abalayan.
Nay, apay nga da ka balayan. Kaano pa ya simbangpet ka? Itay laeng nga balayan. Umay ko man iliwan dagiti apukok. Di damot nga minagaw-awid ni di balay. Ay na, kasano kad ama kaawid da. Kaya ultimo pagpliti da ket awan. Mangurkurang isda balayan. Takasanaw, sadot mo't dyan akmaw. Inal daw ama pa nagtalon. Ngem awam magimgimulan na. Mapansamay lagtugtugaw iji tambak ti talon. Awam matrab-trabahuan na. Awan mula na. Hey, masya na kiti anak ko. Tama iramrama na nga grigrigat iti silong ti anak mo. Kabalayan. Di nantumot pinilpili ti nakiasawan na. Anya ka ita. Natangkin ngamin ti ulo na iday. Sige, balayan. Mapanak pa Ay, sige. Kundi bakasyon na ita nga balayan ko. Awan pa'y uray may sala ko maakamuti. Wano sa ba pa sa lubong na. Ima-ima nga umay. Oo na yan. Di lagbain. Naimbag pa'y ka dya balayan ko di banger. Na naparabor da. Tila may itanda kanyak. Ngam da ita nga balayan ka. Awan pa'y napuutak ngayon tin na kanyak. Uray sa nga rakam la ko maadikay. Awan! Julie, bakit? Agree ka. Apa yan? Apay gabi? Marigata na. Agangis. Kasla, nakapandag nga nadagsan dito barokong ko. Ala. Apa yan ngay? Sige. Mabit lang ti ipan kay hospital. Ay na anak ko, agpaimbag ka. Apay ngay, binaybay am samo nga min ti bagay. Di kan samo nga min nagpapalo up iti check up mo. Tiyan mo ka naimbagaan ako na. Ngam saan matgayam. Naliwayak ti nagagas nanang. Di makil ka no ti puso ni Gabi nanang. Sigo din nakasta ti sakit na. Ang nakarkarumot itan. Naparigat samot nga min iti trabaho. Ha? Ti amok aket itultuloy na ti panagpaagas na. Ang insardeng na magayam. Ala, agpaimbag ka anak ko. Uy, nanang. Kurang laitina na ito eh. Tatang, da kayo pa'y lati pangitalkak ka ni Gabi Tamasapol nga agtrabaho tani. Saan pa'y la makatrabaho ti asawa? Agpaagas pa'y. Bantayan nyo ti asawa ken asikaswon nyo Kitala Ang pagtrabahuam ngay anak ka. Kompormiditan Agway tresak no sales lady no iso. Ta sa anak mo't la nakalpas iti koleyo. Malaga rod. Sapay ko mga rod tagimbagan iti mabiit ti asawam. Bulog. Akin laya ka dagiti ibumbunag dagita babaros. Kan nagado atarong mo dagitan. Anya dagita inangkat mo. Pugtuam, bakit? Ay na, di nakman parigatan nga agpugto. Nangalaam ka dagita Dagitay mulak iji bangir abantay Ha? Minulaam di bakan ti aluti tayo ijay? Kuwan ta sayang. Nagmulak iti ado alayakan taro. Di agpay suman bulog. Wang nga raw. Taytan ti bunga ti kanayon nga irural ko iti masapa. Iso amarabrabyan nga agawid. Anya? Ala, sa pinangina ti tarong kan laya ita. Iso nga rod at yamba, bakit? Ay na, nukasta. Diyak na yung pag-arup lakay. Nalawa maghayam ti minulaam. Uwin tapno guminawa mamatibiyag tayo. Day, anya ngay day ta ipatpatak daryo di ta sangot ti balayaw, Jima. Pagbalinan mi abe kiri tatang, kan minimark. Ay na, nakatsamba di asawa. Ngamin kay, nalawa ti minulaan na. Wen nga rod uray siya, jak ammo day ta. Inlimod na, takayat na kano sorpresaan tatang. Ay, kinanda pa'y lugan yan. Wen, tapag-deliver min to iti tinapay, kanda duma pa ang mailako. Ay,
Apaw, nasaya at no kasta nakaw. Ay, ayan nga ni Bulaw. Aday di kusina, aglutluto. Apay aday bagayaw. Ada ko mga raw. Congratulations, Bulaw, Barok. Apay nga alaman nun da kong tatang. Wanatan nakachamba ka. Ay, sorry napasakitan ka iti kalabas. Pinababainan ka. Imbagbagak asadot ka ang nagbidutak gayam. Ay na, awang kanya day jayon tatang. Lipatan nyo dagitan. No kasta mapakawanak. Gawin na? Basila ba nagdagita? Ay, thank you garon nan, 5 gaso mo mga raw. Tagumatang ang itipos puraw. Ha? Apay, anya klase apos puro day tatanag ngina? Kwa, 4-5 abaks ti katangag. Reserba ti daduma. Ha? Ano ka nga tangay nga agimbag gabay? Nabaybayagan nga agsaksakit ka. Dandanin, tatang. Agimbag ka matanatan ay. Kasi mo dyan ako ngagtrab-trabaho. Tulungan mo nga mintibagim Pasensya kayon, tatang. Amok ang maumuma kayo na mga asikaso kanya. Ay, makapasikur nga mintikas tao eh. Si Kalaka na ayaw ng timay lutlutuan. No nauma Kansi kayo na ti- mga asikaso iti asawak tatang. Ala, agawid kayo. Nay, ada ka magaya man nakaong. Ala, agawid kayong tatang. Takababain mo't no madisturbo kayo. Saan kumamot kasta atir aramidin nyo? Ita, taawanan magimulan nyo iti asawak. Kastalatan ti trato yu kan kuana. Idi adda pa'y kwartan ni Gabi. Kasla isun ti kasingputan iti imatang nyo. Ngam ita, taawan maitid na kada kayo. Agkakasakit mo tin asarita ti bagbagayo kan kuana. Ay, pasensya kan anak ko. Ay, sorry. Ala, agawid kayon. Tasya kun ti mga sikaso iti asawa. Ay, kwa, sa anak apo manaw, takayat ka tulungan. Kasi kagamain. Ay, ala, ay, sorry ko man Kamalik dayjay, iso sorry. Kahit promise, jak ulitin ng tikas jay atrato ka ni Gabay. Sorry. Natauhan na kiti imbagbaga ti anak ko kanyak. Nagsingsingpot ak nga rod kat nagpakpakawanak iti anak ko. Kastamutan iti manugang ko. Pudno umat ngamin ti imbaga ti anak ko. Asaak la nasaya at no da pa kay ranudak. Ngam nawanan magimulak iti may sa tao, agbaliwan ti panakilangan ko. Banag asaan arumbang. Katita nila tan Julie tagtrab-trabaho tamay parit ka ni Gabi tagbanog. Kat damot jay makan ti asawa na napintasan ti panagbiagda. Adon ti business da, kat pasaray purwakan dakmat iti kwartada. Alakastan ti gayem mo, Mario. Alaga gayam di tan tinagpatinggaan, day tapakasaritan ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan iti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless kada kayo amin.